kutoa mache iganya misocho. Alinisaidia tukarema mache igari chioniti, tukarema mache masabo, naende tuka rehabilitate mache are chironge. Bani ngabantu ari ngoche usimangari. Ngabantu bamuntu nenye ingati nimba nibikire. Nindekero kende okubalance nikoro kungo chikoro kwa toro challenge. Ngorende iko mtumaini. Epara ile kuwekenya ya changa sansora nere umwaka wa tarara budget ya 2023 itatengenezwa. Nere para kuweka vicharo vya soko school za. Nere kwamba ama tukamanga mgambi. Nere tuko public participation. Elimu kuna ngao njatu ya tena mraisi agoikiwa Amerika kitu yake para. Ngorende egento kiamu mweke mtu ya roho media. Tokende mtanya wisandikiwa muntu. Lakini sira sirina aliyopo chama yendo. Umugambi umuchifu mtu na mboli ngorende para ndiye kutumisa msabi egasoka viteri. Para eri ngomeko ngorende governor because kibosa nane mtoto mangire from 10 million to 14 million. Eneo para nani kutokorosika county ya Kisi. Governor acho mwana mtoto msocha kalonche para ya rumakurikewani nchini ate naralo mchipare elinda rantoto wa mata yitingoche banero access yo para erindonge ngerende tunaendelea kazi kwa na Simbarati ni wananchi ninajua tutatimiza ahadi zetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wote waende kutoa kiani nchi chini Kenya 1000 mimi era mtumia ya kwa chini mbele ya Mungu. Pastor Matarana Koroge Mungu kwa hiyo ni fair. Mimi kuna rosa ya lakini sasa ukande ndio ambao ni singo tigere fair amini kwa hiyo ni msocho Mungu akitira ni msaada mtawapa. Mungu watigera 2000 shillings ndio mwana nchire ndio ndio upora sande ndio mwana msaada ya Mungu. Pia manaba gambia sekimindi tena. Oye kyarele yotando la tuara merenye sewe ngibarinde nane parira jereni. Kwa sababu na watu wataka tu na macha ina kiaga kwa bangu cha. Pia mana mgambe mwali wangu jamani kwa korega skomo. Oye wangu kila siku tunatoka. Egere toka ndio ni mimi. Wana ndio kwenda teji timu nzuri ya pia ira. Kwa wale mara kanisa hiyo taone karibu. Hata kanda kwa bantu wale kwenda timu milikiru. Ini kirugo ko ndio ndio mena no muchuo maiba na konta ke mora tare kana iga mora to no yokoro kwa chose kumaranga na te ta bano kuna wala ga ka bono na yete nyo ndi maranga re ga ke tena ro ko tena ona jose julo na emili ya emili mimi karibu alifanya kazi kubwa hapa. Karibu sana. Abantu banyasai ndiamore naende. Majina naitwa Emily. Andrew nimemjua kwa miaka 15. Tumeweza kufanya naye kazi Nairobi. Mama tumemjua, akiniambia mama ni mgonjwa, namwambia tutajaribu kutembea hii safari pamoja. Lakini mipango ya Mungu ikafanyika. Namwambia tu wacha tuachie Mungu. Asanteni sana. Asante Kerubo, yeye alifanya hata usiri akapata kazi mahali yako. Andrew. Sasa tuchose. Mheshimiwa Antoa mintoro wako ni biamorega. Biamore naende. Jebo ngadingo rukwa. Mama yetu mwa kujenga tumbo alia. Adusha kafiga mwangali goro kwa Joseph. Sasa ni kama hawa na wana wao. Haya. Asa wala wa mito abantu wa mito wasi umechomeli. Mama ni yote na duri. I'm sorry. Itani kabisa pole sana. Na gani itari dia kurimu nuri ali itari alia. Kanyoruwa machoka tayo. Wanoroji. Watu wanataka murunoria uruwa.
Yara ya ingo mongina wa maskani ayaye. Mungu wata maskani ayaye. Asiwi tiyo sabana riwaye abatu ba manyeti kaimori. Pole sana kusuru kumongina baiba pole na wale nomra abo inga kichae na uchi adenga wiki abo kuna nchiga manyete ali go tiri ngani ne ngai ya manyete kuna muromo abo akitua wata maskani yeye sana aidi pati ndi kawanga gana asina chite no solo pole sana susu kumung'oyo abaminto magana uchile no mbona yora itiri ganto garia sayandare ngatian kovi gangi tuota anika ile kwa kumung'oyo ayande pra kwande igenka kretu na lima tingin kaya tuwi kelas tayo ka kitiamat kira abo mara na wana wao nawan kwa terus pole sana bila ndugu yangu iganda yakakoleta bakoyo ya maeba wale waswati wa mabomu ana marel na bamuraba mabo na basi mimi abakoyo ya maeba wala wa mabo marel Sikasi mchama rehemu mwezi anaomogota sikasi mchama rehemu nigaiga na abamu abo boys bama abo marehemu tunagora charange ya mno oje baga ndre kwa mwezi kabisa bicho ya bana na woja ni kuligere ninga chianti chiatete chiango chiarengo ya mno baga ndre kwa mwezi aliwe mweza mwokora mwotobyo agara tulama baga mwokora mwotobyo kasi ile matende kasi ya marehemu nimuone kwa mkono kwa sababu mko wengi nimuone kwa mkono. Okay, mmoja tu aweze kuzungumza atabaki mimi sinajua na nani mkubwa alafu tuligereri kwa sababu walibamu hapo baraiga oyo mmoja hata mtu wale asante ile mama pesa ya basi pigara babiri tukwane ingana limo babiri kachora na igara watu na muriro ikingo ngo kindi gaba kuri kama gana ya kare abago koro yoka egere basaba ibo magana yaera bono tebani abutebani muna ga tori ni mwakuri ndahari para kura bamono onke ko ko ri kabisa mane ko to dimuna mo ko ra babe bali babe ya mono ya naba ya mwezi mwakire obarori muko yona ara abana babarorire intagete babe
Utagete babiri. Aya ligorani yangu. Okay, tebe lieta bo. Yamon. Ori abo ponenda bo ngo to ko jagra bo. Yamana seri baga. Sama yika injengo kwa group radio call. Ale mwana ndwa mwabo. Mwabo maeba. Waigua nekinyirikiri matwa mpolotwara magana mange turaterenga ekero twakurie chikasi michospi kuumura nari omuche erinde kushauriane chikasi michospi yamo mwana ziligaga jinsa mweringo kwa mwana nakuwa napakulura tingati kuira tayo ndara takulura nda na wana badigama mokola na baba mana ugo ndio kwa na winga mana mungu jenga ile tuntu kwa na ndio mana awasalimia habari zenu. Mimi sijui Kikisii, mtanisamehe. Yule ambaye asikii Kiswahili nafikiri ataambiwa na mwingine. Ana ni kazini yangu, tena kazini yangu ya ndani. Manake mama ya Ana ametoka na mamangu ambaye alizaa bwana. Kwa hiyo tumekuja pole kwa watoto na kwa bwana ya Ana. Kitu ninaomba baba ambaye alizaa watoto ajue watoto, asione Ana ameenda aache watoto kwa uwanja. Akiacha watoto kwa uwanja, watoto pia watamsahau. Kwa hiyo nimekuja pole, hakuna mambo mengi. Wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Ana ninawashukuru. Asante, sina mambo mengi. Kwa majina naitwa Cecilia Samuel Ochanda. Jesa Marieta yangu kupitia kwa mboka. Nje mswati mwana mwanene ana konto nimeli agata. Nje tumbo atuma na maange. Na makuli kama atie sakoro. Na borwele mburu wa kaoti. Ndio na njema kwa yana tilale ndalana. Na kia wana wako endelea singa kia kule ndo mchu. Amana na ngana rai. Mwana maange ndo kwa. Pia mana bako yone. Kana robo etere kili no bantaba. Pia mana. Onta que tende te. Chikasi ni chama eva. Chikasi ni chama eva njirai. Chikasi ni chama eva. Urbogina rume maeva mbaji cha. Oyaro mwana ito gosene kasi ni. Mheshimiwa Njugo. Chikasi ni chama eva. Bajire. Okuwaja. Biar mana? Biar baca tulis. Injua awalnya nawai tu member. Pasal tu kalau kau injua itu injua. Mbata kita baca. Basi dia nak kuat nak bunuh monat. Orang kuat nak bunuh kasih dia maiva. Maiva ne kasih dia ane. Nebisio yo orari romo ngenoria. Mwabo yaro ta kuruchuni. Abo tu achirega. Injua ngokoro. Iwarende nabakatore oyo lebaito ba era takara ba chiete iyo pindi yeto nege sinini to basuko tuara waswas dia mono Josephine mongana no to kokoye kerona mongana biuru na brother's wife dia mono sana na injeno yaro
injo wara tigre peli ya ona ake ni charata akiwa na mkata kama kwa chini hizo ndugu yangu pia mno sana asama lieta na Andrew Waro yunyangai anje na menya jinga kinjira na menya kumungina ale moyo ninko somi school na boyo na muguri omwabo yorengo monene na bwate mitare kwa bakuru mwenda enda inga kigo rende na kanyorera manganai kuno ndona ro teba igandu yangu kimbo atiande lakini elimo ni Nyasaye moyale Isaya 41 fungu la 10 ninkubwata magoko nokuboko kwabo lyo kwechinguru ningo tambuki ningo konye bono ngapakura mboro ko konya sabu atoko kuligera kutali ara mboro kwa yayo iru kwa maiga tawo goitera ase abana sikausa na nyoko sona bako balimo nyoko na bako balimo abo moroki lakini aye liwa tene limo lyo kwa musi nayo mwibuli toche gya bana na mama ngana nangana pia mono okay bila mana sari baga abana bali mai abana bali ba onga iwa elu sueta ke kanje mwete mono bali ba ande nta kita bana bali ba jira bana bali ba ito ba jira njua kuja ba te vile ngana imi na wana na boko moko usiri na ni kuja Baiga ikiagera na baimukia mono mai kali na ko imukia usai ini tumewasoea hapa ekero mundu ya ruarete ya gitari ikanyora abana bachira kolenda ngina biara elio igaerete agonchurwa akoirwe cyo abantu bakoboira mbarabi abantu barero bari abange mu manyita abanyinaba abantu barero ngocho bari ngina biara mbata yeteri tangani ko mukuna one kana aji ko ngiye sakueke eke ikanyoranga inkwe ibaki ni tabantaba ikanyona abana baya bakomobereka bako musibia igona ate ni namba tayo nyaki mutako kina buya ikireye mole mukine buya elinde tanyora ba chokoro maitana mokino nya ba chokoro mbai ali olinta to aba nyaiwo ira kine buya to saber ba kine buya ba to ba chokoro igesakuo ya mara ya taraki keranga aina ro kanjin ta jete na ngachira nango chaga aye chairman njena tira siasa ilikuwa leo ntaye ngayo na chairman yote kwa ntiamera na leo kwa tani siasa yuko ntiandana na kalile miaka menge na arosi bone kana arosi abantu baronge kuna aba nabuna ataka gotebi ko bamanya sa abantu bare na musika abantu bekenyoro wa baroseri rongoli elinde yasa ukeno leti mbia mono sana nashukuru bwana kwanza bwana ilo tutakuwa tena ndio tutakuwa sawa bwana tarasa ba ini ndio tario kama mole sawa ini bwana nabo bachire muna bachire ila mbako batawile ngamba ya bachire ngete kwa to kenilia kana kitu ya gende kwa ndara matangande okay chief nando yuge ntona kana kambi ndo mwa oyonale tieni oyurimu mayete oyonale tieni mundu tari tieni na bora bwe intatu bitumbe bono abande na bayi karanse gara abate ne karanta yete chief abate ne gaiga aba iri baga inu genda bono chief inna mo gote ne
ando na wako ni otra matanga mbia mure because of protocol rori o women in PC County no wale naitwa kwenye watu wa koli administration, lakini naona aliko mwali baga egere atokwani mwanza atokwani mama teuni mepene ya PC County akiagoro kwa no wale naitwa iga iko welcome madam. Praise God again. Poleni family poleni aigatindi gotwara mang'ana mange ikiagera anti ane nacha kwa pole asobo iri bore ngokwana tole siasa lakini tingo bakwani kisita atimbi amwe uya kabisa ya sailomu ya buna bate bire imantara tebere tariane tiga pasta to sabere umusbate yo pasta no kobaro mo dikones be kanisa egere ka gukora tebie bieta enchemba pole egere ntige mogenderere no muya enchina okoni wairobye usabe muya tatunya sai ndiye mono kwabera mona ndikure mandi babekiria sinsi kiga cyabene tatu yelo mono bawo atumire ya singi ncho yo gotakwa bandi ndakoro mutongero mono ifamilia yanyu rero bakon gatoko yeka sore ngo transos balo mono kwa mono nyako bako bako mitatu yo mono ya mono asonsia ya wende batoko sama inaito sisi nikero ya mono yo tika igasi yaro kora ochaku auremia awase familia yanyu rero bakon tatu yo mono kwa hiyo mono se chabene chikire mo women that merengo kana nero musim ande kere kera ruwa tagende amatangande otra ya sipara me kere kera yamara ruwa nero mora ande kera ra chinga kisinde tumba ni kale yari mukenge basa ke tente se manga kistoro mokwan maria pangoro kusheba shepa mogaka seito para changumbwa musemi bono oyota ke te konkore da introduction nyuma batarate be chief wache my father nenda kuche karenero linge konyita na gende skuru na soma lero bono kunande umanire bono nande nchingo morangeli njwa roji nande chira bono nande nto bie kainenere nere onye teri kogu ya koraki bono mamu minteraro mukiriru nonye no gochaga igatayo bono incherende nkabwata mangana korwa saron sipia lingo kwana ondu setiga ge computer nere bono ncho yo kabiri nechi anko chia nechi arenge gaiga na limora robo amate anke yane no mwalimu nere okomobwati korumagege elia kane after chianti no mwalimu wale oyiga na someti mpaka Kiswahili na ende ngaika bono mwaroli robo ibo na bale chagaiba na maigo mitoko Nairobi lina karundirie gari bobe nabo bondo anererale ngabasikari na tamboka kora mereri ndake bono mama yetu bia sana mbia kabisa asante bono mwaroli de chikura lirimu ageta abantu baminto no moiri mu akerete bono kiagare kento karo kimanyete mpaka umuntu achapime nabonda abangaine ngando gorabu umuntu likagocha anyora mache gakari gochimwino gari so incho umete mugwati onde inje mwagerete ali boyo naende mpaka moraro kuyabwane nonyene yogocha mtoto totale toretere birema ebiro gogocha neli county erenene ogotara gweta yake nakabesa gaite karagasini igon na baruana na banseri tingana na chiwili chati gato kunebirema
sa igonko inje Nyasaye bodi tindiana basa matanga nje tindiko bo ekyagara go nkirende kwari gwatorichukura so nje tinga tuko promise bintu binge ngotaka mwaro rama tokeane lakini ntocho bange yesusuo natuko tari gocha kugenda mange tobeke tangazo korwe radio abaigoli bali mu bwata abana babwato oborema abantu bali batari kunyara gutara basoko korunyomba abali togo konye tobakonye yegesima toba kende nande ngero muransa abantu babinto moko ngachira ngenda matangani ndachieti abakote kumuntu oli tari gocha ina barone ireka kanti chiri buchya ne komiga ira ekwa enereka yari batera yecho ko bagolera chikretire nga chichisoda amache nkenga ga mokonyu ekyagara mu hotelire mbo bantu baminto mo baba koreta chikre onye bare chinge chikreti sana nchibe sana chikreti komi mbia mo igole tadigi tiki ga chiribukoni ne pasta alafu ne asesani ngotikandi chiribukoni 120 Nyasaye tikabaseni mbia mono mwabiuliza hivi omwana rotunda kubasoka omotenda kwa umwe umoremi nje ndo bango kiriya bagambi aba omwe gate bana jare tegesima omwe menire bote bire gore tari gesima lakini aranga igetunweke amaja bara aba mangera mugambi ya mama akira kara mang ya iyo bono na koreta bataramu bari bakira ngire yaye kana koreta kwa yiri itiro ekwa neri atera itiro bayoka kwa yiri itiro ko no bio no je bwangu okay omo ngire ku oito oturi fikiri chikwaya chirijiraiga rende na pasta nero no ari mabyo moro ya kimuko bagangora iyo na bogo yetu ano gotaribo ige byongozi mutaingia hapo ni sawa ndio ndio ekwa yeria kumuko na gote ibonga na itoga ndete ko kwa bono murangu uchiraiga chizi kirabotira buya muri karanse motegeza niyo ngori ko abana baira soka ababanda bako muikia ali baira negocha ndio wone kwaya karibu muendelee Thank you.
kidogo ya toro church choir ojeria toro bayo aya kimbia haraka
Familia ilikuwa inataka tuweze kuwaimbia ili ziweze kuwafariji. Amini tumeenda vizuri kwa programu ambayo imepita. Tuwezi bina haba yato isaranze taa igana kilo mtu nabwa tedi ngana aliko cha kukuana sana. Lakini bono anare ko rangambu ya nyendi kitware ko bachikwaya na butware kukwana kwetera sogote. Eka tware ko bachikwaya mbakwane tia. Igo digatoso ese chikwaya. Ketu ababate ali biya ba onye mwate garete kurudia tebe egana iko baga tera ngake ntore ramuna makaviri wanalia aje yani barua mama yetenga baada ya yani kifo kama imetokea mambo imeisha hivi makaviri si wanajua hivi na wala ambao wanaojua mambo ya Mungu si wanajua hii ni kurara wameimba wimbo mzuri ibo antagete ko anda bagochie kanisa tegete moreto Morisia Henry Nyamweya aweze kuendelea na program ambayo imesalia. Mungu awabariki sana. Asante sana brother Elijah. Kwa kuangalia senjera kuyemerete. Kono tinga kijiga abamento bataira matera meira ro yaringe request ye family. Request inde bingana matera na bwo na masaka. Yamana yeka mwaka ri bwo. Kono request inde ne ringa baremwe para ringe mo ga request tinga como pasta matara achicha ko mo yegoye tinga kijiga ndara mareta pasta matara abari sibala somos sangre kana tetenene kino sueta eka abari sibamento para somos sangre kana tetenene para iga yona Indigo za barisi, indigo za kuna mganga. Wakoje? Kumaliza uzene Diamo la ancora, ma risvamento no pinga kiti gane tinari kwa rigani sombra Nyasaye akuja nene na watoto wa Mungu mbarenga na nje ako rigani pasa matara atwane barengana buna Nyasaye murai yamano bueno na kuna ariko sawa vela tiga tusana wombe tata Nyasaye wetra ziri tadi Yesu waga kire nam piyamano asing itu tata na itu kapa wana wao asing muyinga Nyasaye itu tipo itu ase anna rengo magor mwana kwa babiro ko mwigo manena iga magana kwa ni ruiga yo kusiyeta na kwa maneno maneno ka ndi ngana ndi 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 kwa watu na kwa wali gamia
asubiri diliwa kita katoroseria oke ndege kuuru kila ila sauri maana na kira kwa sababu la kuigena uweka sama ras kisa kuma perito ama marati karibu wakwani yes mwawita biamure akumukali wita bamuri usina maana mubwati parangu iga okay na hiyo ndio kwa bana biashara kutoka kwa karte kutoka kwa nini hivyo bueno por nani bila sasa pana masasi mbotometu bueno na ikia wewe kulisi ikia lezo kutura akodi kuria okay wanda ikawa kuweka na atwale kubarangiria kwa pasta nyaraka na mwana silingi wakwani pasta nyaraka na mwana raiga na pasta kuligi turu kuchmaati matuka na nama vitu nyo pasta kuligi turu kita ini abantu bamuri yopiga tripo kaya dia soke nyo Tuhan saya yang aku tadi tahu itu sudah Syria yang itu anak itu juga semua orang yang mungkin si kan sahaja anak tua mereka itu ketika waktu kursi dia nggak bisa Samsung Rayon kemudian dari aku kanisa evirasi biro wasili muwekwa matara angka timbul pasta logistik dia kiomi yele jasen dengan wan itu Kalau nara pasang kok etang ciri dia itu, pada yang bariri, iya tu, macam menyepi, terus mereka sekar, buat mereka endagu, bersepuluh, mata jorong-jorong beruang lalu abangnya nempara jepang hari bawah natural ini kuasa makomnya bukan university mereka ayat kiri ngambil samure ngungo wa ora kore kato iki mau kore kiri bau kalau kore ka ini Yesus kau tahu buat Saudara nengar kaya mu itu kita tahu nama dia tu kurang Psalm 49 pasti ingat waktu juga orang ini kalau kita sama mau diturun lah semua orang sini pun 49 Psalm 49 verse 6 itu kami orang tu orang Iya betul, tingkawa lantabu basengere coba ceneng duaro, tingkawa lantabu basengere coba ceneng duaro. Kalau ini kemarin aku ini mira, aku yang bawa boleh, bawa aku ini yang bawa boleh.
ekanga mundu kuliranya yakobole mwabo gosokwanya sinye mbole gotolo mundu tayo orasokwa umoyo mwabon oya yubulimo bwayo bibulire kobole moyo ni bole ni mwenye yoko koli mwabantu ni boli nene mbole bitulira yora isabe abantu balisa ngendo ngukura ikomi oyo eragera omuntu agendera koba moyo butambi ono enyumuntu agendera koba moyo butambi bawasa kugenda sembera ngoli ndiyo na muntu mubikani kiyunifomu kimbaliri kikoro kidenja wambate bima oyumone komo toko narakomobolia na mutunene komo Onsi wamenye tinga na wanyama wantu wangaini ngoku onsi na wana wantu wangaini ngoku wale ngogo na wara wali na wantu wali ngoku wale eliyati ka wantu baba eliyati ka wantu chabo ibo yambate tika jibu ngoku wantu ina na tibi ngoku wantu serious kwa kuna moyaga ndio kubwa sana kwa wezi mzenga bi saa ni nani hao kwa kula ronge Sombo Tatitore Koromora Norare Elebuya Koitrasiri Yesu Kristo ngawali itu amin terasa gitu ya bang ya mana fast singing to work well kubugitu eke wotu sirika sulumo na sulumo wa karamikura pada pagi amatni usiri uyo mwabo andu amono mwaka Nyasaye uyo mungu uyo mungu abaranye unaraure irabuya ekyagara mwanya bantu okuwera omukuru we lack words to comfort oyakolamihiya niyamenye kwegoro oyo koguma kumikowa Nyasaye wanabona walakamubiri kwe jikondo walakamubiri kwe jikondo na wasoili samamira yangambi mokani uyo kwetu sukukurwa nyore sinde uri yindu chipinyi mwana kanse yigaya ana masikania manine niende nawakona you associate yourself with umina ana uyo kumukira kwa sulumu na kile una baligurira bantu bataiga all tribes men and women who have come in order to console the family, and it is nice, as the Bible says, it is better to attend the burial than to attend a ceremony where people are dancing and drinking. No, we can say that Yesu musalaba ni bono na yutwikire ngotu nyano mone none natigire ebienseye injeti nege nibo enibo yenseye inje no mongu rasore monyamwa no nyasaye nonya ngochane kenseye ninga ramere yeso mechando neva emenge ningara mere asore eme
ya neroyo okwe reto mote oyo minto ayerera webo yokwena webo minto biesegi tora ika ense enya ne Baba yetu na Mungu wetu uisiye mbinguni, tumejikabidhi mikononi mwako wakati huu tunaposikiza sauti yako ya mbinguni. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu na Baba yetu ukaweze nena na kila mmoja wetu, ili kupitia neno hili uweze kuandaa nyoyo nyingi katika ufalme wako, uweze kufariji familia kulingana na ahadi yako, na uwape tumaini inayozidi kifo. Ni asante kwa sababu utaleta utulivu tunapoanza mpaka tufike tamati. Jina lako lipewe sifa. Ndiposa tumeomba na kuamini katika Kristo aliyekuwa na makombozi wetu. Amen. Taito kwa ni musinyai. Mkwani nje kwa hotel. Mkwani ai. Matengo maitili bonocho. Mwambie ya kwamba siku moja atafanya nini? Atakufa, upende usipende, siku moja utafanya nini? Utakufa. Mzee siku moja, mama siku moja, watu wataketi katika kiwanja chako wakiongea juu yako, wengine wakisema ya kwamba huyu mwenda zake tulisoma naye, huyu mwenda zake tulifanya biashara naye, lakini siku hiyo hautakuwa na masikio. Ile ndo nganje tense na abantu bakuwa ngokwana. Ile buye gose ile bubi. Kwani ngo musi. Batainga yakunya kuwetana. Kwa jamure mukaniki. Bwana mama, as you are sitting here, men and women, whether you like it, one day you will die. You will die one day. And there was one sermon in our pamphlet which we were using in the camp meeting. On Friday on a Sabbath section. One day there will be no tomorrow. One day. I think I'm what to be. Darandiga moko igwa. Yakuja kubeke bijaro. Tore kem. Aba sege nteki uso. Wangu tukubwa to moika na ndege ndudia. Okay. Bitu kile limo ebukuya kwa tabanga enga teyemo mandu pego takobo. Enga teyemo mandu unorege pego takobo. Bitu kile limo mawa pego takobo. Bitu kile limo kuleta ransita ranji teyo takobo ranji ne orenge etakola. Etabe. Ebe jambi orenge kisi bitego takobo. Orenge jambo takobo mo. Mo dogo takobo ma takobo. Kama emayu atakuwa Nairobi ya hii. Kitu kile hivyo. Omo kwa ndio tinga, rojo anaenda sikete ogoburugu. Ilikuwa hulio. Kwa hati ekaudieje etabanga ale kile kwa. Usadanga no mtawo kwa. Kitu kile hivyo. Mwa kongo to. Kitu kile hivyo.
omwana atakole ngota okwa maya tuwaje tibo wewe ni tibo yetu kelima yetu ngota kola kelebu yetu kelimo roji kanyele galiwa yetu kelimo ngota ko tualole enyanga yetu kelimo yetu kanyele galiwa banta omo tako tako tena ingira ko jia kwa maro kingansa yetu kelimo wale memo yetu kelimo pa nole gasi ni kile gasi aguli ni magesi yeta yetu kelimo wale ngomore naiti mogwe yetu kelimo akije bawote one day kwa kwa buo yetu kelimo unakuwa ndenya siku ile tibasa kunyo enyasi yes kwa ndio kwa matatiba je uwa kwa weko huko yetu kelimo kwa kutoa roti etinga ukukaja abantu ekupole kwa mashe yetu kelimo unakuwa saka yeye kuna mao tegelete yetu kelimo ngoja kusinyua kwa soka yetu kelimo ngoja kuruwa buru kwa stroke yetu kelimo ndio kanya nayo uweza abantu bagoja kukubanga bakurushirikia yako muzungu yetu kelimo kwa baresa ndete reje takotela na wale watu wateni pale ngomore range wewe tege pale yetu kelimo iga samete iga tinyo metu wete tiani okana kwa bungera abantu ngabangire gwakana yetu kelimo ayo ko bungera moja yetu kelimo aba mwegele tuko yetu kelimo roji ma ayukura yetu kelimo kota kora du okura re yetu kelimo yetu kelimo kuno bwa techiapo kama bakara tunategera mata amabere yetu kelimo koro pa neji jag ongana liye one day yetu kelimo unakuwa wante kono umachandete uchandika wante kono tanda wante kono ota ko tikonyore kama chipi oe kama chikuwa hoga onyona ma ne biya sigete o tabaka ka kwa mutaka ngatore kama tingo gwakane kama chi gwakane ne biya si tore kama yetu kelimo wani mwezi ile mkwani atenga one day magana ina babuo ni tikira iga mwe aba bako wana bako saidia munginoyo oyo ajakuru Paulina iwa one day ekini ko hata one day to hotwala ama hutayo karangiri bito o karanga chitabati ebite yosuma marasha gotoka bwao itukelimo roji hapa kan bawo tamu to ikurangiri bantu baragi monta tiko tira liko lia ya bakaruguru tiko tirimbo kama mate ko wo konya tanga leta matia leyo leta ye mwamu itukelimo naye aba moiwe itukelimo yasala bulu muelete omuelete itukelimo eseko ko sale kere itukelimo ojo atanga kansali ya ansali kera limo iwo itukelimo mokugwe buno karansta itukelimo to jibuno konya mo sata ko tanga zibili yanga kwanya kwero itukelimo to jina wiko itukelimo ngo tanu ora soko sai kuna naisi okolo kurandi kuna naisi okolo mai onye nanye kurandi naisi okolo kitabu kiko na First Kings 19 otakere kianda no ikite ni bakaira ni polisi je monta na basa ko somera sini esini ko nga mobile ko nga Tecno ya ko Samsung sini kai gwana dala babu esini aba no robeke hapume esini ebuko ya nyasa ya nyakote gwajimani ya tade kire oyaye esini yo bwa tete hotela atandika
zungeme arara atuomera anaantana wana jaga wana kumwa mulisia anotanya komeke maiki nje korandia kumwagwa sore niko ivuetu ngoiwa ile ngo mulisi na 19 verse 9 Deveno mulisi kumbura arara swali kumemi ali akaingia bangoni pale akalala siku mzima ama usiku kucha na neno la Bwana likakuja kwake ama liliingia kwake likamuuliza Elisha wafanya nini hapa? Akasema ya kwamba ninao wivu kwa neno la Bwana. Sikiza hapo sasa. Mulisi alikanye kama na akuli. Ila kulikuwa na mtu mmoja jina lake anaitwa Elisha, alikuwa anatoroka ya kwamba Waisraeli walimwacha Mungu, ya kwamba hao Waisraeli tena walikuwa wanaruhaya. Elisha akakimbilia maisha yake, lakini usuri kulikuwa na pango kule, akaingia kwa bila pango. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanaume alipotorokea maisha yake akafika kwa lile pango, akaingia kule. Alipoingia kule akarara usiku kucha, na alikuwa na uhusiano na Mungu. Neno la Bwana likamwandama, neno la Bwana likamfuata, likamuuliza Elisha, wafanya nini hapa? Elisha akajibu kwa sababu alijua nini anayofanya katika maisha yake. Je, nataka kukuuliza, what are you doing here? What are you doing here? Ona nikiwa kwa somo kibomo, nikiwa kwa somo kibomo raka umukumbuke kwa sisi, umusanki kwa sisi. Before you die, what are you doing? I know you will die. What are you here for? What is your here purpose? What is your purpose here on earth? Nikiwa kwa sisi wani musnyi ulingia kala ndio kwa hizi matanga na watu lakini somo kimeungia kwa tuende muriga moto na watabanga the opportunity the Lord has given us, let us utilize properly. Ni mwenye saa toile toko yeme mbuya kiana mambitini yao abantu na ndo monikiyema watabanga. If God gave you yesterday and you misused the yesterday, why again do you want tomorrow? Wanya sawa kwa taiwa usinya iki na ndo tegeta kwa mali iki okola wanya sawa kwa te egwiki ya usia kwa te na mali mogosu iki akometera kwa oja kwa to akobo giba akometa matuko anya kwa sate nyebago ijoro sate no kometa kali ngora sa Ndio kwa hizi anyurote mukamo muru ko ingiro mwana muaitana ne uingiro mwana uingiro mutu wataka kwani ndio mwana urujima kwa tani kumweka ama kazi nanye ikiriti wataka kwani ngira buona toka orotu kwa ko takutenda abantu kako chigoro anyo ko mwana ngo mwana uingiro Jolo chese algo takabo mungu. Ndio kwa hizi mungina. Mungina ndio kwa hizi. Ndio kwa mwakisisi. Elija ko na what are you doing here? Elija manga tabanga na abaire ne ndamwa mulili ngana lya Nyasaye. Ni motara ku mushiriki ora. Ekiagara no chokwe ancho monene ashirika ya Yesu. Waje ne chinguru chao. Dokomenya kwao. Yes. Umo zata. Mkuu iwa atama Elisha kakuulwa ukio kwa nsi
elichaba tabanga nikona atamire ekiagara abaisiraeli batigire Nyasaye naende sanduku ya majiko ya iru naende nikona batigire Nyasaye nikona akira asengencho inde serious nga nyeruete asememo ya Nyasaye before you utaraku mukungu kaba serious asememo yangu okaba namuli wasimu akiri kwa ni mwezi nini Otenga kabasiri ya sia sibu ya Nyasaye. Oyo takwa ni oyo oto timete. Elicha bolunga inti awokora. Elicha tabanga nione iga sinincho inde neli semya yani ngentende inde ne ndamwamu asemermo ya Nyasaye. Ebi ntombita to awokora senseye otakwa. Egitangani is to love God. Itangan, wajib Nyasaye. One is to love God. Number one, one is to love who? Tahu kan mujib is to love who? Aku montar kawa aba genjo kate. Ukira muan. Kuno yo genda oyu jira ulimi. Aliko kuna kono na rumu kungulo kumbro kate laka. Usaja nyambati. Oh, isa kama nga kumwa pera kwa Nyasaye. Baba gesare. Samba ngana yini tumisi yao. Itansi yao mukumbura. Usa mukumbulia ngakumbura itakia nyambati. Kumbulika musaja nyambati itakia bandi. Iyo musaja ya kali kokona ago taibu. Mukungu, what are you doing here, right? You're going to see Mukungu. Musabe, you're going to see it. Kamu leo simaji. Unaona Musa tena alikuwa ukakire mesiki. Wakire mesiki. Musa doli. Kagenda ase kwaya. Kaenda ne kwaya so mwalimu alikulita kaka. Ngasome vungo ngakora. Musa doli era akayipa nere. Umeyo chaka ngabana bae basire tubotete. Kuruku marungu. Hey. Kajukukule chinga. Ajukujibwa tranga ngahonditon. Kwaya ya togeti. Kaya nyuwe pe. What are you doing here on earth? Njoo Korinthi, mpendwa, unafanya nini katika maisha haya? Njoo Korinthi, abasaja ba mutalikuwa kwenda kanisa, mutalikuwa kwenda, mwata kwenda lini mwako kutaka, na lini kusikwa, na kini etansiri kuwa masimba. Ya sikiabo mwana chikobekwa. Usata. Okumbwa weka ruhuru. Weka maati, usata. Ukumbwa wataka irore sanyi yetole bantu bale bahaka hotela nga abe timu yekurukunga sabana ya jaka nga dole bobe musata na ye ba ori ngati ori bobi kutu musata nga jokumbwa emiyake yobwate alo no mo leso ngati kwani musene limo kwani uvuni kyo kwani nzi Kyo Korinthi. Uruku no kyo Korinthi. Kyo kanisa. Kyo koro. Pato ande pare mutame di kyo kanisa. Ore ke sigi atu dai tuman tuman baso. Tui baso na itu no de ta ko dai dia ko. Ya ni ore. O mulibo. Are ke monyu we. Ore bubu. Tore bubu. Are ke bole. Kyo Korinthi mu. Utego kwa mukamu mwe kyo Korinthi. Kyo Korinthi. Mukamu mwe ko abamo inabiara oni iri turo. Nangu ati mukamu mwe abuo na iko nyugwera. Ai kwa marete. Ai kwa gwera kusiru musatu. Erege tara ko no ko tuala maskani asa kwa tagi. Na kiyo yako gwera ni mo. Umusato amuanje na wewe kwa kata bayo ani
tewe baba ambole usimwajiri kio kwa nini mwalimu kio kwa nini skuli mwalimu kio kwa nini skuli asema ni kio kwa nini skuli kama ni skuli kio kwa nini ilikuwa atwe etibu mukaka ilikuwa atwe etibu ayetibu yake yetu ilikuwa atwe etibu ngata abe chama ni etibu okaana na mali yao yetibu ngai kuiriti jua kata setibu na iko ni chama yetibu baketibu ye kagua na ya huete ngadiye die masa kia renge etibu ekaeni okaigwa kio kolensi mokarani buitae karani mokarani buitae buitae buya mokarani buitae ayechema ni buye tunduwali emetongu ate emerongo itatu eyeno bendete ayukunzi ilikubuli yigure yi yinkyo kubuli mwana okoliya maiso okukoliya omwana gw'omuntu amaiso niko kwa n'okoliye ebintu akwana awukoliwe kiwese kizokera angia kiwese kizokera maate akwana ngaki okumulisi yasoke akumukoliye ni musi nyelimo oboli na kio kola ko jamba kwa na ngo wana ni ngogai ko mutu bora ni ngio kola seye iwa kitabu kila kitabu ya Genesis kitabu cha Mwanzo 47 7 8 9 and 10 what is it 47 Genesis. Nisi no tanya nyala. Nyatebe. Farao akaburi Yakobo. Nine. Miaka yaone irenga. Yakobo akaililia. Miaka na akona senseye. Neriga nerimo. Emerongo itatu karasira. Kwa nini sine? Umoje miaka irengo wa. Kero moto kwa kwa. Bwate kero moto kwa. Oya ya bwate iyo, mubwate. Mukumbure. Mumoje miaka irengo bwate. Mubwate ndio ko butero. All utakuwa ni zongo all una miaka minga etereyo iwa ko boli aye kesana etereyo gwe soka my dress my case how old are you nake ngwa tele muga ko na kana tin ko nyako tenga pa na ba isba na ba ko tengo na ko ti asike mi yake ngwa te wa era ni o me ke ya papa Jirongi jia papo megete miaka ngwa. Ati moya. Mogwe. Miaka ngwa kwa. Kwa hiyo, mogoni. Mogoni na Amerika miaka ngwa. Miaka ngwa. Oh, tuno, uno sakati iko busiko. Miaka ngwa kwa kuji. Oje na ikobori emiaka irengo bwate oje abana bakagenda buoye batire nyoka yawe yakane ruchiombe ogendo ojukui otakana miaka irengo bwate laka ojuko jiombe jiabade ejiawo taka akimu yabanta Ramon, emiaka irengo kwa kiti. Etero
Yakobo wao otakuna Instagram kurutia emiaka ile ngakwa ejero nyuamire owaka Babylon ko nyuamire waka Babylon ko nyuamire na bana wensi emiaka ile ngakwa owaka mo biro juno okana ngo mwana ile ngango tane tiada akora emiaka ile ngakwa Yakobo, je, waje ni waulize. Yakobo alijibu akona miaka ngapi? Wao ambao walisikia Yakobo alisema ninayo miaka 130. 130. Je, wewe unaheshimu miaka yako kama mama katika boma wako? Kama mzee unaheshimu miaka yako? Kwa nini mko kwa manana na bana basini? Mwana bibi ulituwa. Wao boy Ujinga ni watu wote 1960 something. Baboy moko nyu kerabu na babu. Na ya mbeke ya mweke. Ya kile ngwa kono. Ege ngwa ate. Ati mugwe twaza. Mugwe. Emi aka kwa de. Uwate nega. Elenga. Kono obwana kwa ganyike huyu na kwa mugwe school bag. Ege ngwa ate. Ele nguvu yake abana bagwa kabetika isiko na ana ole anaita katimu akana kuhami titi ele yake nguvu yake yake nguvu yake abao papa na wabadili tiji jingo Mungu wao papa babu yake tiji jingo Mungu tiji jingo romo kaka kete obwate miaka bibi titu niko livia ibuke litini emiaka ile nguvu yake musi baitege ndio mmoja ama likaya kwa tabaka yako bakateba na atwali emiaka yogusinia haleluya na ikibu kile miaka siki miaka kwa naona kero manyaso ila inyuri wote jugo Akira gende aso mwana waso kote okota ngurumate no mwana wako te nguruguru nya kiri ngubu ate kumbuli tanzi nyumba nya kiri ngubu ate rồi chỉ bao bữa nay bao quỳ cái gì đấy mình bao bữa này là nó quỳ cái gì ta mấy sao đó hôm nay tôi qua buổi thì mua cái nhé con sẵn xì đi qua tôi mua bao bữa nay đây thì bây giờ bao bữa nay nó bật thì bao bữa này đây là mua chi tôi một ngàn tiền đó mua cái gì bao bữa nay nó bật cái gì bao bữa nay nó biết cái gì tôi đi nu kung nunod sa buho na nalunod ko niya. Kung siya ka kung kajirang ijawag pala, na nakonek. Sige niya ka kaya! Sige niya ka! Kaya ka mo nyo, wala nga. Sige niya ka, di? Niya kaya una rin kung wakin siyo, tahapwa. Anong diyo ko rin siyo. Yung batigan na igagi mo ko. Una na batigan eh. Mungu na aye sikega Mungu sikega Zukuru erega nyame soja bane ko kanya kwa ka ko bubrada ako so nyame soja igen tukilikia kwere be ti sateria ilikiri nyame soja ya robe ke ti ko ko ya man nyame soja ko so na besa yani na abu tete ko jisu bongina na yesike ni akongate bali kama ni wote kwa klasi na ikile kwani mosi ni mkwani aye mkumbe ngoni sike miaka ye
Swali ya kwanza tulianzia unafanya kila mtu. Swali ya kwanza unafanya kila mtu kwa mmoja unafanya ukiwa kwa nsi elia kama ya boli ngaki emiaka ya onere ya keyo ngata kwa 40 kanyika nayo kanyika maisha kanyika kuja kwa mama wako ndio kuja na gendo wengi kwa musai rote gwe biswanya bana bakwa ni ade munyu yaje musai kwa hiyo wako watabanga hapo musai umechomea sana kama kwa hiyo uko na ngoli mwana kwa ngoli ni chingoli Maetea wakakaba onye miaka yao ya chile kwa ngoti omwana ono mogure sibyo mongina ngoti die kase nyaka yao you are wasting time ni yako gamba motegeretere we hao tabanga siro speed mazini adi butu kafanya kurabo mongina kwa nga wagera jibu bingo tajatili kama miaka imesonga esimu nini miaka ewa abana bao kola mamone na bara bunyomba au kola maiga au kola mane oji kama tenga simuena mchune chai mwanaume akatenga I don't want to tolerate nonsense alikuwa mego koyuga sibali tolerate moina wewe unafikiria amesikia kabla jahaga kutoka ulimwengu huu jua ni nini unayofanya katika ulimwengu huu ujue jinsi ya kuishi kama mama ujue jinsi ya kuishi kama mzee ujue mwisho wake ese ere gobe omwali ohe omwana no ituna ngochare ubwate kewa akanekera omuntu kuno okora kwa kora ngaki kolengi mwaka maeba twali kusabira nga nasago konya nasago sini wana bagwa tigeiru na bao umanye how to live with these kids unakomenya na bana iga na uwo muntu ndana tebanga abana basike abayigoli babo na lya matuka barake arabana ki amang na abayigoli mbate gi abana bango babo onyo mwana obekire ikuneni lya oso obekire linagu bagi yago ko kige tijakie mwana abekire oro getera bagi na sita ko kwali na uli mwana mwana bwato buli muka yogo wategiri gento kike omwana mwajia ya bantu bonse montegerete mpende Mungu tumuante Nyasaye kitabu kwa mwali ekyo ya watabana na wapenda wala ambao wanao nipenda wanao nitafuta kwa bidii wataniona ile kitabu kemerenganyo 8:17 polisi kumburango merengani 8:17 8:17 niwonyanjete abuo banyanjete na wako niginomokia mbanyole onyandiri mwegwa kana ndimwateba Kiswahili inasema na wapenda wale ambao wanao nipenda wale ambao wananitafuta kwa bidii wataniona. Yani andiko la Bwana linasema mtu ambaye anayempenda Mungu na Mungu Baba yetu aliye mbinguni na atafanya nini? Atampenda. Ndiposa andiko la Mungu linasema kwa maana Mungu aliyopenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa kipekee, mtu ambaye amwamini
asipotee bali awe na uzima wa milele. Nyasaye abazizeni. Nyasaye kulende elindo manye miaka yao. Nyasaye kulende omanye kyokolese. Aka mwegule. Bangi na igwa. Naye manye kyokolese. Onye bakava mura kwanyole bakava mura bwo. Eko na goja ngaitweli sana atana rota mumaye kwarika. You should know what you are doing here on earth. Nasaba seli aseli kare Yesu. In Jesus name. Bana kama ngo sabere family ya maya. Kwa sabere ya maya. Na nte so mitubunga kama ga mulisi. Yo gukora kuna ngo tiko ikalansa ika ekigera kino amutangu etebi. Igoro mulisi. Job. Kitabu kia Job 42 10 42 10 Mulisia 42 10 kila kitu igweke aikumbura Elia nyuma Ayubu gasabira abasani bali baye monena akaeli Ayubu amayaye akamoebi ntaralimo alakainga alakabere alatwais kowe ni awata huli tamani bilimboka Elia bamuraba mwabo mugaka bwana ngatyako kwa mai baba muraba mwabo mai ba na basubati ba mwabo na basani baye bose aba mumeta buli tamani bagacha sare ara ganda arabu Eliana kuete bakagutinde kulera mwana kulagira mwana uyo ukana na impano kwa mwa wa maji kwa guri bakalagira mwangu muaye nyomba muaye bakamorora mabera bakamoremye keleba igotire asinye jira mabalia na keomo kile na igota kyo kwa commentary bi kelo yo maka mogi duki mogwe kilo motaka mogi duki pale kama yuli ke bunge kyu sai bano muku kumbule sana goja eta goja eti kata eti gaisa no mochi gotika eti yangu atene eti mo ege nta bantu bachi bakachako mulisi ocho kwa taba ngarete sani umuntu bwate simi kuchiboino amwaro dikwara hotela yoko tama rusi bitampa ibibiri gosinga gosigiri again Jamani montona anteratika ki when you believe in a project really be exemplary perlu cinaca naik kumpul kita bantu penoni kali saya mengatur kamu kata makanya kucing goda kita macere sikil ikupi aku cak macere pakai apa menyentai gue dia aku tangasa kasi sekretari kiana terena sekretari nama aku itu aku mau unity wakungu thank you ni sama maagizo bila anafuata kwanza huyu msichana huyu mrembo rise up my kuchakira baka mate kawan kuchakira baka pala patangase na tualang gili ubang ukinyuli amwe kwa ni igucha baka umura simu tu baka guchiam baka wamule nukura tuliwaita sasa leta hera kwa maana maandika alisema kila mtu alimpea nini hera
Gamuina no tuligiretia maisha no abetu toko na mugu ati totili to akoko tera konga takunya ko ngitiri sini ite hide mugu kwa tena mo biso no la ligiri ko sina kinsi iga turangiri tiga inju oyo motigerte ga nda to ma bai bibe bakore panel teaching biar mana jawab. Thank you so much. Abaga. Kuna apa ya? Naku bomba ko kwesi. Okay tena matango kama tobara ko kwesi. Atara mo mwana ko yota otoma marube 200. Bantu batengere wa igate ai konyo ko tengere. Engente kana bakiriyo. Scratch my back, I scratch yours. Nyagi amongo anjengo ngati. Ay kana ko kira matanga ko kira no buanjen yo mo tara ta no buanjen ngito mo ko kumbule bas usenge tiesan bale ngomo tai tenge tiesan ngabe ka ngoronyo ko gwa te bunchi be ka ngona tu ate bese ama ndia mona sugo tena. Thank you padwanya sawa ya Pantawa ya asentara agenda pia kumuka asentara angeli na mora nyo tindi woto onyo kwa to nege sio ya masinga na mo asenta kunet bari mukwe igo ate na kumire jingo ngoni iberi ama ne jingo ngoni iberi ya nyimbo ya tuite maroba iye no nejeje mbura ya tuite kenya maroba ga tuba ke kamba ko yiri bete no ngo tere kanyika dare kala ko ila matanga onya ko kwa we suguma ke ko ko bona muabu atajide na itoko rusto ko ele chinga uniform ni ranta ke tere ka ya ba be kwa ye ngikuru kwa ye mungulu ake kwa ye ko oyo kwa ye ya kwa kikuru kuma gete irmo kumbura kana ko ko angeli ngoli tuma kwa te igete ikaraza na ibona abantu bako mwante bione onye nchenisi kwemu kalimu oje nara ataka ko tumesi nime 07 57 10 55 35 07 kwa wale ambao wanataka kutuma kupitia kwa nambari ya simu 07 57 10 55 35 Samuel Olinga ego chao chira jako kanso abamu alule besema kwa ndo timate ngo ko saimura kigani abaka ka bari mate baka ka babe ukubangira matangazo chama ni ngantiro gendo sabaka kabaje ko saimura kigani Zemo ibu na ibu kata suikaransi na ibu ati suikaransi ida boge ida go chakira paka boge temu ida ase mamo ibu ati duli boge paka mulu paka se masa tuju beni tebirole ya boge aka ini aka dogoro inu kia bagina bagotu Bali kamu ibu itu tokonya bagi nabu apa kau toleh tesani mau itu mungkin gua mau kau jurun toleh mungkin dia tesani oke ubu ini tesani gua mau kemana ya terasa isera kurang bak gua mau ya terasa kata dia mau nasuh tetapi jawab
aye omongino terene o madam oyu ya bogeka ay nye tutake tikuru ay kala pesa yao oma itu ko pulmo ka no ya no ranto ba ko kora ko ruari jengo ko peri ay kanya ko kira ranto pero ko re bien ne ko buka pesa kuna kero banyari de kita kora biar mon abamu anjiro inju ole musi intu ba tingano mo nitia ke ono kena mo ayoro uste yoro cinco ngama jana lu isi biar buat baba itu aya magora rambo kani itu aya abamu anjir ko nya saban seneli kuno ko mo kay mo to wate de ya ka ko retera aya kanya ko mo ngiti eseye tengo ko te mo basa ko mo kamo saja matanga Brenda abantu balinga matanga abaya abayiweli babo kwamboka babo Olifa babo Margaret babo Joyce bakora babo Brenda abamungu batiki mitiji kutira bakasi pigi kutira elu kabon bakipigi oyo bigete ko ikwe mbali de mafi mbali kaka naye ga kuno tukole ya mitiji kutira atwa ko nyata onye simitiri miti ya ne ndi mabuno uyu kaka ya bele kuni biamon bakasi pigi kaka biamon ora bantu aku biamon ai jaman yeji jaman boleh cibuna ga bantu bae ku buat matang cibuna aja cib bantu ko tadi ulah matang aba mole metemoi aba ka kamar ba ko no ko mana ko bo no bo bese akiara rugira masaku mete yawo go gitere o kanit mete ko ta ko kuoro nyetiga wala mo tege ba mo na ko lente ni debi ko nyase ni kuoro ya mo ko le mete o mo sito ko bange Brenda mam oya ba ka kali ko mamu abamba yuko nyina ko nyatanga mamu ko tiringore bintu abang ko itande Jiko nyaka tabe di mana ko mo idol mo kumore yoko akaniki am oh my tamam na itu le bot ma mu achi de pues ai mete mo mu achi iga asedi buri tata ga di buri edi ko tira iga asedi lo ngai via puru bakar guru ai nu goma abantu bakanyite kirigisi ako kwa maswahili vai trans juga mabuli ya gutia ujua ati kia betul betul papa ila banta mure mitego tira bakaga sina tanga sire ga madam kala tenam tanga sira ubaro ko kwa una muarang gidi ujau iyo ijo oyo tabuati rasa ijo usie tu aweke ko ijo to usie nene ko usie ga to ko biamon a umuntu guante ko tena ko niwali asaika sebaka uno moto mu kwani ngai abumo tiga pesa kwani mbatani ni kwani nyam buhon ngana pain tu buat tiga be mana baka
Pia na sugu. Pia na bana. Pia Kete ngejare ngesiko cha kuipo kati. Utakumbuka kuna alimaka. Pia mwalimu. Pia. Ma. Na bantu baku. Bantu baku. Matiro hu trans. Ayo kurusia mwezi. Yaman, yun ay igwaj na chikuchi. Mana ba ngi? Ate ne family pi. Kala tiga. Aba chief. Mwat. Aba. Na mwet. Okay. Family ngi yeri mu kema ko yun. Family mikono juu. Ba mogata. Na abana bae abande datebeza wengine leta hela wote mumetuma tayari, wale ambao walituma, lakini umesema kwa wingi. Mimi nimesaa tuma wale ambao mmetuma mulisi wenero tenete kwaya o mulisi ko takwaya gwe ndo komoko ile kwaya ndiko sikite ata mbiyama mbiyama mwate ate ni mwale kana kwaya ga tenera ga kumbui ni mo kumbra mate aba mwata akiri kukwana ni gitike ko sarika kiri ko kuila matakatu maiga aye panera Kazini kusuni aye kusuno kalanza kia baba kazini tuanya korona tu kabali na baba wa tamangan hai batangnya ngombelin ku aku itu ngombel dia tuh Wiyamona soko ngali bageri ayijenta ngaso mugeni onu ndumire gocha mugeni naro kurukunga kefa sagana ora ndimo mu maeta abanyamezoji aliyanya buto na jeto akabakwani ande rote bire otebiri maeba maeba pole na bana bao libaganye digotoka na kara abakwani matukongarare lakini rende ngona ko bakwani ale mu manyekere ngacha yekerara cha ngogo na ko bamanyali
akoro kukeba sagana utomile siringi elibweyemo matenga tuanjili kere ngara arete kere nganto kui bono ntuku kwani limbi ya mole enzo yo ntametega igakoro kwa mosimigo manduku era nenze naza kutenera ga iga munera ende naye oru atiribuwe lakini simi metiri atena ruwe baba atena ruwe ebe simi ebe kazi atena ruwe tebe jingiri renga baba aya tu ana agikoro alisi igangu aye matete besa yawo yakora ngati mwe wali sina tebe sa manduku mota kuwa timangana bono iwa tukore ngite kuna tukore kura gana maskadi ana apa tu ba ye ba barangili ani barangili on dia barangili ba bana terus jadi barangili ko muris bona iki dia barangili ama iwa ba bana ngona ini ngito ko tanggal serikali mana ama iwa bana aliye kuwa sasa amekuwa ama iwa baya aye bakuete na kwalingi nona mangana aye ngabakuete baba nchi ala tuko mulisi kene kete kala tika ilikondo bali bana mbakuraja gawaraja baba nchi tene ko ta mo ibuli tu na kuiko mulisi ngena kuroja Yesus tenena bana bantaba ya ari inu tonsi kitama hizi igwo mulisi ekala marangi ya ile bagwa timangana kuma no bali kondo baba tala pasa kwa kuli ngapika lanze bali kondo logo simbasa abakwani ya bantu banya sai mbia mole naande kaki no moitano ando ko tole turo moitano Kristo ni aso mwana nana gosira ana no mwana ne go ja senge ye mama chenu tata nyasaye omwancho yori goro mono twakubakire na twakoira bonene na singi chori tata inkora abana bawo ya pasta kwaniri base biri yao nyasaye tiratwagaje tikero gotoka gwakana wasaba yamake aseri etaria Yesu Kristo yoro motorio ito amen oyombe na adinya macho no ngakurukerema bia bon oya akoro kuto isikwamboka igo anti yana igo na to isikwamboka eni igo ya asiri tikeritu oyo nyeguete alikegwe Wano igwa wona to kole ngide polisi turalangilia family ngo kutumina mikono naomba familia msongele hapa mbele familia naomba msongele hapa mbele kwa minajili ya ombi Kole family tikwa tikukumbura iki ate eyemo ilikuwa tera asihana aliko tera kuruo togende geteri ende yabioto ende inye tikukumburaga Kirang abalisi nchu
na kwata tukia maguli bago suki go sebalimi ate moko batika didika moko nyaka na suki LS basta chitaka gani basta no naomba utulivu kiasi wale ambao mnaoongea na wale ambao mmeanza kazi ya kwanza ya picha usiwe kwanza. Tunataka kuombea familia, baba yetu na Mungu wetu. Wakati huu tena tumeleta familia katika mikono yako baba, ambaye amepakia na watoto wa kiume na wa kike, wote tumewaleta wakifu ili uweze kusingira familia hii, kuingia nayo wanapotoka na kurudi, na unapofariki familia nyingi katika ulimwengu huu wa sasa, Mungu wetu na baba yetu ukaweza kuwafikia ili wape tumaini na kwamba unarejesha ufalme wako mahali tutaishi umilele, tutakuwa na kifo ama tutalia tena. Ni asante kwa sababu ya mwenda zake alikuwa na china ambayo imefuta wengi ili kuja ili kujumuika pamoja na familia. Ni asante kwa sababu ya familia hii utaweza kukaa nao siku zote. Ni asante kwa kila mmoja wetu, marafiki na dada na ndugu, kila mmoja anapotoka umpe neema ya usafiri, na anapofika salama jina lako litukuzwe. Ni asante kwa sababu ya kila mmoja wetu. Ni asante kwa sababu ya wokovu ambao umetupea kupitia mtoto wako wa pekee Yesu aliyeangikwa msalabani. Bariki kila mmoja jinsi unavyopenda. Ndiposa tumeomba na kuamini katika Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Etango iga balisimo bao koboko iga kiongozwa na Pastor Kitangulia. Nda igoboge kaigo. Enwa family weka koboko ago so konya orubuang. Ndoli. Igo. Igo. Tahu kira ni dua ko ni dege Chairman ya jit kira ring ko kende ko ibera kira aba mo ko kira bali ba mwabo musikali mai basukango motwa kamura ba mwana basika ba mwa sababu bigeni lugu yo bamu amai ba bakumbule bitanga toro hiyo ndi bakora yeye tia ba bakora yeye pia mwana ganda mukaranzi bakora ni abande kira na abande kira abuna akora nana abana ba mai ba baisiki tukamutwa si ni wasichana nilisema kama kunaye mwingine ameolewa songa atasongea hapo muweka huyu katikati